Ekitabo kya Zaaburi eshura y'igana ashatu na munaana. Okusiima Ruhanga ahabwe emigisha eyaha abantu be abaculeezi. Zaaburi ya Dawudi. Ndyakusiima n'omutima gwangye gwona, omu maisho gaba Ruhanga ndyayeshongora eby'okuhimbisa. Ndyaramya mpindukire ehekalu yawe erikwereeri, nsiime izina ryawe ahabw'embabazi zawe zitahinduka n'ahabw'amazima gawe, ahabw'okubokaha ekigambo kyawe ekitiinisa okukira ebindi byona. Aha izooba eri naakutakiriireho okangarukamu, wangumya ahabw'okuha amagara gangye amaani. Abagabe boona b'omu nsi baryakusingiza, Ai Mukama, ahakuba bahuriire ebigambo by'omu kanwa kawe. Kandi baryayeshongora eby'emitwarize ya Mukama, ahakuba ekitiinisa kya Mukama ni kingi. Mumanye ngu Mukama n'obu arabe ari ahaiguru munonga, ata omutima aha baculeezi, konka abamaryo abamanyira hare. N'obu ndabe ningyenda enaku zinyehinguririize, konka oryarinda amagara gangye. Oryagorora omukono gwawe kurwanisa ekiniga ky'abazigu bangye, kandi omukono gwawe gwa buryo guryankiza. Mukama aryahikiriza byona ebi yanteekateekiire. Embabazi zawe, Ai Mukama, n'ez'ebiro byona, otareka ebi wayekoriire n'emikono yawe.